Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye, Imana ishimwe kuko twongeye kugaruka. Umunsi w'ejo twahuye n'ikibazo gikomeye, umuriro uragenda urabura. Kuba twabashyiraho twabahereza amakuru biza kunanirana biturukanye n'uruhande twari turimo, ariko turashimira Imana uko ibintu byabashije gucamo. Ikindi nuko Imana ikomeje kurinda abantu bayo, yaba mu rugo rwanjye n'ahandi. Imana ishimwe cyane, ikaba ikomeje no kurinda intare za Sarambwe aho ziri. Reka nshimire abakomeje gutanga n'ibitekerezo byabo ku Ntare Official, nanashimira n'abakomeje gutera inkunga Intare Official. Imana ikomeze ibagirire neza, ariko urugendo ruracyari rurerure. Hari umuvandimwe wambaje namwe ati ngo Bemba ngo ntukabeje ngo intare za Sarambwe ngo koko ngo ziri kwinjira muri Maniema. Ndababwiza ukuri, ahantu intare za Sarambwe ziri ni ukwambuka umugezi wonyine ukaba umaze kwinjira muri Maniema. Ni ukuvuga ngo ushobora gufata itopito cyangwa umujeneti, kuko hari uburyo bipanze ku buryo hakurya muri Maniema Wazalendu batabasha kuba hari icyo bakora cyangwa ngo bakore muvuma, kuko intare za Sarambwe ziba zibareba n'amaso. Reka rero turaje kugira ngo mbagezeho ano makuru, amakuru agezweho, amakuru yihutirwa, amakuru y'imirwano, amakuru y'imbere ku rugamba. Ingabo z'u Burundi n'iza FARDC zataye ibirindiro byazo, aho zikomeje gukubitwa inshuro na MRDP twirwaneho. Umva ko ibintu bitoroshye. Habaye impinduka zidasanzwe mu gisirikare cya MRDP twirwaneho, hari abazamuwe mu ntera. Kamasa umuvugizi wa MRDP twirwaneho yaba yazamuwe. Turaza tubirebere hamwe n'ubundi ibyo byose uburyo byitwaye. Turaza tunarebera hamwe n'ubundi n'ibindi bigiye bitandukanye. Imirwano iri kubera hariya muri za Kivuye Bweru na za Nyange, tuze turebere hamwe uko byitwaye. N'ubundi ibyo byose turaza tubirebere hamwe, bakunzi b'Intare Official. Turaza kurebera hamwe n'ubundi ibijyanye n'abasirikari ba FARDC bafunzwe bazira kugurisha ibyo kurya. N'abasirikari ba FARDC murabizi ko bo n'abajura, ari nacyo cyagiye gituma intare za Sarambwe zivuga ziti ntabwo tuzakomeza gukorana n'abajura, gukorana n'ibisambo, bagahitamo kwiviramo. Ahangaha wenda reka ntangirire ahangaha za Kivuye, aho ibintu bitameze neza. Ubona ko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje gukubita zigashwanyaguza. No operation ndibuze kuza kuyirambura mu kindi kiganiro, nyirambure uburyo byitwaye nuko bimeze. Ariko ikigaragara cyane nuko intare za Sarambwe rwose ziri gushwanyaguza hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru rwose muri territoire ya Masisi, muri groupement Bashari Mokoto, muri sheferi ya Bashari. Ibi ni ibintu rwose tugomba kuvugaho tukabirangiza. Ahangaha wenda ntabwo ndibuze kuvuga kuri bano bakoroneri n'ubundi bakomeje gupfa. Ndabona hari umuntu umukoroneri wapfuye wo muri FARDC. Ni umukoroneri rwose yapfuye, Colonel Furu. Hariho n'umumajoro nabonye nawe ejo bundi wapfuye, ni Colonel Mastaki Saddam Lucien. Uyu nguyu yaragiye rwose, ari muri babandi n'ubundi bari bamaze kujya iriya za Beni. Mubwira ngo abahungiye za Beni bose bari guhura n'ibibazo bitoroshye, bari guhura n'ibigeragezo bikomeye. Bari guhura n'ibibazo bikomeye ubwo bari kugera iriya Gisegeti akabaha uburozi. Hano turaza tunarebera hamwe uno mujenerali Gakobanya wapfuye yishwe n'amadubu n'intare za Sarambwe muri za operation ziri kubera hariya muri za Minembwe. Gakobanya Mayimayi Muzalendo, uyu nguyu nawe rwose yabashije kujya iyo agomba kujya. Ubashije intare za Sarambwe zamurangirije urugendo n'amadubu. Urugendo rwe rwose bamufashije kurusoza. Ukumva ko ibintu ntabwo byoroshye. Hariya muri territoire ya Masisi, Nyatura n'Interahamwe hariya ahantu bita Mutabegwa
na Kananira amakuru akavuga ko niho bari ariko bakoze igitero cya pillage bagikoze ejo bundi hariya muri za Bweru no mu gitondo bazarira muri za Kivuye ariko barakubitwa bararaswa ku buryo buremereye. Nuko ngo kugeza amagingo anga operation ziracyarimo za 23 ziracyarimo rwose mu buryo bwuzuye kuko ziri kubahiga, ziri kubasakaja, ziri kubirukankaho zibamereye nabi muri kiriya gice cya hariya. Nuko ngo abaturage bagiye bahungira mu bice birimo 23 ubona ko ubutabazi rwose bugomba kubaho, ubutabazi bukomeje kubaho kuri 23 bakomeje gutabara abaturage bari kwangirizwa n'interahamwe, bari kwagirizwa na Nyatura hariya muri za Bweru, za Kivuye ndetse na za Nyange, ubwo bari kuza kugaba ibitero baturutse ahantu bita Mutaberwa na Kananira. Hariya Kananira rero na za Mutaberwa nuko ngo niho bari, ariko kugeza amagingo anga nta operation 23 yari yakora zo kujya kubakura hariya baje gushinga defense. Murabizi ko na operation zirategurwa, ntabwo ari urwango ngo bapfa kugenda birukanka bagahuruduka nk'abagiye kuri vaccine cyangwa nk'abagiye mu misa, banamanza bakabitegura, bamara kubitegura ubundi bakagenda bakinjirayo, bamara kwinjirayo bakagenda bakazirasa bakazizigira nabi bakazangiriza n'ubundi. Bakunzi b'Intare Official rero mwumve ko Intare za Sarambwe ziri mu kazi kandi akazi katoroshye, akazi bari gukora rwose ni akazi ka gisirikari. Kumva ko ibintu rwose ibintu bitameze neza ku baturage bari za Bweru, abaturage bari za Nyange, abaturage bari za Kivuye, abaturage bari za Ruhanga. Hariho ibyo Wazalendo interahamwe n'ubundi bagiye barapanga, babipanga ko bagomba kunaniza abaturage kugira ngo Intare za Sarambwe zinanirwe, ariko Intare za Sarambwe ntizijya zinanirwa, ntabwo zijya zinanirwa. Operation n'ubundi rero zirakomeje hariya muri biriya bice byo muri Bashari, Mokoto. Intare za Sarambwe ziri kwatsa umuriro Wazalendo, ziri kwatsa umuriro interahamwe n'abandi bafatanyije guhungabanya umutekano w'abaturage. Reka twigira muri Minembwe ibi ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zavuye mu birindiro byazo bikomeye byabaga hariya point zero. Murabizi ko hariya point zero hari ibirindiro bikomeye bya Wazalendo, bya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB. Zarashwe zerekeza mu bice bya Kanguri, ni muri secteur ya Mutambara, nyuma yo gutsindwa n'umutwe wa MRDP twirwaneho mu mirwano ikaze yahabaye uhera ejo kuwa 4 ku itariki 6 kugeza amaginga nangaya. MRDP ikomeje kubirukankaho rwose. Amakuru yizewe nuko imirwano ikomeje kuhabera ubwo ingabo zatwirwaneho yafashe bya bice nababyiye ari byo bya Rwisankuku, Bicumbi na Murunde. Aho niho na cya kigabo n'ubundi cyarasiwe, cya kindi ngo ni kigenerali. Ubona ko abagenerali bo muri Wazalendo n'ubundi bakomeje guhingwamo ubudehe. Ni mu gitero gikomeye cyabaye ahagana ku mugoroba, bivuga ko MRDP twirwaneho yigarure imbunda ziremereye, harimo 12 zigeza muri 3 Katyusha, amasasu menshi ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara, harimo amatente byanyu n'ibyo kuryamamo, ibipoyi bya bikoresho bahekamo cyangwa ingobyi. Hari kandi amakuru avuga ko abasirikari benshi barimo abo ku ruhande rwa FARDC n'abo Burundi baguye muri iyo mirwano, barahaguye benshi, ndetse abantu bari muri groupe y'Intare Official mwagiye mubona iriya mirambo y'abarundi, imirambo y'aba FARDC mwabibonye abantu bari muri groupe y'Intare Official uburyo imirambo. Reka nshimire umuvandimwe witwa Geve uri mu ngoma Geve wabashije
kuyidushirira hano muri groupe. Imana imuhe umugisha kandi akomeze agire impagarike n'umugingo, akomeze agire Imana n'amafaranga. Amakuru avuga ko abasirikare bagera muri 27 muri urwo ruvangitiranye aribo bamaze kugaragara. Urwo ruvangitiranye rwa FDLR, Wazalendo, Abarundi, FARDC bakomeje baguye hariya, babonetse Croix Rouge iri mu kazi. Point zero. Point zero byari bimwe mu birindiro bikomeye bya gisirikare mu misozi y'umurenge, aho ingabo za FARDC n'iz'Uburundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, Wazalendo zari zarahashize ibirindiro mu rwego rwo guhungabanya abaturage ndetse no kurwanya MLDP, guhangana cyangwa guhungabanya imitwe irwanya ubutegetsi arimo MLDP twirwaneho n'umutwe wa 23. Kuva imirwano yatangira mu ntangiriro z'iki cyumweru, MLDP twirwaneho imaze kwigarura uduce twinshi. Nababwiye ko inzogera yamaze kuvuga, narabibabwiye. Muri Kivu y'Amajyepfo ibintu bigaragaza impinduka zifatika mu ishusho y'umutekano mu karere. Abaturage batari bake bamaze kuva mu byabo, cyane cyane abari mu bice bigenzurwa n'ingabo za FARDC, ingabo za Gisegeti, za Kirombo n'ingabo z'Uburundi. Bibaye mu gihe ubushyamirane bukomeje kwiyongera bigaragara mu gice cy'umurenge kiri mu ntambara ikomeye y'ikiciro gishya, aho uruhande rwa leta rugenda rusubira inyuma. Aha rwose reka mbibabwireho, ni ukuvuga ngo igisirikare cya FARDC kiragenda gisubizwa inyuma buhoro. Ubona yuko igihe ari iki ngiki cyo kugira ngo ingabo za MLDP twirwaneho, ingabo za 23 M23 babashe gukomeza kwigarurira ibice byinshi bya hariya muri za Minembwe, ibice byinshi n'ubundi Abarundi bari baragiye bigarurira. FARDC yari yarigaruriye ibyo bice byose kugeza amagingo aya ngaya. Intare za Sarambwe, Amadubu bari kubyigarurira mu buryo bwihuse. Narabe babwenda babwira bati ifirimbi, inzogera, ikengeri yamaze kuvuga ko urugamba rutangiye bundi bushya. Bakunzi b'Intare Official rero icyo nababwira cyo nuko urugamba rutangiye bundi bushya. Ubuce bugiye butandukanye, yaba Maniema, yaba Uvira, yaba Fizi, yaba Baraka, yaba na Kalemi, mu minsi mike mu maboko ya 23. Butembo, Rubero, Pinga, Warikare mu minsi mike mu maboko ya 23. Ndabibabwira kandi mugiye kubibona. Aha ngaha wenda murumva ko ni amakuru y'ukuri anagaragaza uburyo intare za Sarambwe 23 bari kwitwara muri no rugamba navuga rutoroshye rwo kurasa Wazalendo. Hano nabonaga hano ni muri Rutura, aho Colonel Kanyamibwa abwira abaturage bahariya za Jomba. Abaturage b'Ijomba reka mbasuhuze, mbifurize kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, kandi mukomeze mugubwe neza. Iyo message y'umusaza bahereza rwose muyakire. Ni inama iri kubera hariya za Jomba. Abanyejomba bose ndanabasuhuje, mugire impagarike n'ubugingo aho baherereye, abari mu Rwanda, bahungiye mu Rwanda, bahungiye muri Kenya, bari muri mu Bubiligi no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Ariko icyo mbabwiye cyo nuko urugamba rwakomeye, intare za Sarambwe, Amadubu imbere, intare za Sarambwe imbere. Angana no reka manze nababwira kuri ibi ngibi impinduka zabaye muri twirwaneho binyuze muri
kuri perezida wa MRDP Twirwaneho yatangaje urutonde rw'abasirikari bashya bahawe amapeti yo hejuru mu rwego rwo gushyira mu bikorwa politike y'ivugurura mu gisirikari cyayo bise FRP Twirwaneho. Igisirikare cya Amadubu ubundi yitwa Force Républicaine Populaire. Force Républicaine Populaire. Iyo ni FRP Twirwaneho. Nkuko muzi ko igisirikare cya 23 cyitwa ARC M23 intare za Saramwe nano yitwa Force Républicaine Populaire Amadubu. Ibi bikubiye mu itangazo rigaragaza ko ryakozwe hagati mu kwezi kwa 10 uyu mwaka, rishyirwa hanze ku mugaragaro ku mugoroba wo ku itariki 6 rishingiye ku ngingo ya 21 y'amategeko y'ishingiro ya MRDP Twirwaneho n'inama nkuru y'ingabo iyo bita Haut Commandement, High Commander. Abahawe amapeti rya koloneli ni 9, donc le colonel fou abakoloneli buzuye atari amariyetena koloneli. Harimo witwa Gakunzi Masabo John. Kangusuze Gakunzi Masabo John, uraho n'umuryango wawe. Gikwerere Gakombe Charire, urakomeye. Mufoko Rukwe Jori, Fande mon colonel. Munyamahoro Mudeke Jack, Ndakize Kamasa welcome. Ndakize Kamasa welcome. Yabaye colonel fu. Ndori na Ndori best friend Thomas. Nyamibwa Masasa Isaac. Abana babo y'abakoloneli. Rushambarirwa Bigirimana Moses Moise, colonel fu. Singaye Nebutsi Prosper. Uyu nawe yabaye colonel fu. Aba ni 9. Reka nayo amasubira mu buryo bwihuse. Gakunzi Masabo John, Gikwerere Makombe Charles, Mufoko Rukweri John, Munyamahoro Mundeke Jacques, Ndakize Kamasa welcome, Ndori best friend Thomas, Nyamibwa Masasa Isaac, Rushambarirwa Bigirimana Moses Moise, Singaye Nebutsi Prosper. Aba nababaye abakoloneli fu. Abahawe amapeti y'amariyete na koloneli bavuye ku mapeti y'abamajoro n'abantu n'abasirikari 27. Wenda reka mvugemo nka 3 cyangwa 4. Bizimana Shamaragwe Azarias, Gikire Ntwari Edouard, Kabarira Nyamashashi Bernard, Nsenga Eric. Aba nababaye aba Lieutenant Colonel. Ni mu gihe bahawe amapeti y'abamajoro ari abasirikari 61 bavuye kuri kapiteni. Harimo nk'inyi y'indwanye izwi cyane yitwa Buyoyo Bahatieme, Bigabo Muturutsa Patrick, Bigina Mivumbi Patrick, Bizimana David Jonas, Bizuru Gikwerere Gati, Mukuru Chuguti Muheto, Byishimo Gityaba Jiste, Cyubahiro Kimazi Theophile, Cyubahiro Muheto Freddy, Egide Muhuza Moses, Gikwerere Muhiga Sage, Harera Serugo Alexi, iri hose Tarsis Freddy n'abandi. Urukumva ko ni 61. Izindi minuka zije mu gihe umutwe wa MRDP Twirwaneho ukomeje kwagura ibikorwa byayo bya gisirikari no gushimangira ubuyobozi bushingiye ku murongo uhamye wa politike n'umutekano. Umutwe wa Twirwaneho umaze imyaka irenga 8 urwana n'indi mitwe iri mu mayimayi n'ingabo za RDC zifashwa n'u Burundi. Uvuga ko urwanyana ku ruhande rwo kwirwanaho, urengera abaturage b'abanyamurenge bakomeje kugirirwa nabi na ririya huriro rya Gisegeti
ya huriro rya Gisegeti. Ndamya nashidikanya ko ririya huriro ari ryo kurwanya n'imbaraga, ririya huriro rya Gisegeti ryo kurwanywa n'imbaraga nyinshi. Ahangaha urabona ko ibintu n'ubundi bikomeje gukomera. Reka turebere hamwe ibiri kuvugwa hano muri za Tongo. Ni kuri uno wa gatanu, makuru nyabonye kano kanya. Muri za Tongo no muri za Bambo, M23 ikomeje gukoramo operation zidasanzwe zo guhiga Wazalendo. Kano wenda mbivuge mu ncamake umuntu unyohereje ano makuru. Hano ni muri Bwito, muri sheferi ya Bwito, ni muri groupement ya Tongo na mu groupement ya Bambo. Intare za Sarambwe ziri guhiga bukware, ndetse bamwe zamaze no kubafata, ntago turi twamenya umubare. Hano rero undi akanyereza n'ubundi amakuru akambwira ati M23 bamaze kwegera imbere. Ahangaha ni hehera, naho bitane hariya ni muri zamaze gufata ibirindiro position za Wazalendo zari zarano bita Curwe, Kibanda Mangobo, zamaze kuwafata position. Hano ni muri Walungu. Hano bakongera bakabati hano muri secteur ya Mwenga. M23 natwirwanaho n'ubundi bamaze gufata ibindi bice. Ya makuru namaze kuvuga ni muri Bicumbe, ni muri groupement Bashimukinji na localité Birarumbiri, ni muri ahangaha nari navuzeho. Urakoze ariko kubunyoherereje nano makuru. Bakatubwira ko nakandi gace kitwa Tuwe nako kafashwe na M23. Ni mugoroba aho bita Mitamba, ni muri sheferi y'Abavira muri territoire ya Uvira muri groupement Bijombo. Ibindi bice n'ubundi nabyo byamaze gufatwa nk'agace kitwa Murambi. Uri kumva yuko nkuko nakomeje kunyambi babwira, intare za Sarambwe zikomeje gufata ibice byinshi bigiye bitandukanye ahangaha. Ubona yuko ziri kwa advancinga. N'ubu ndabona hari mu message ndi kubona, n'ubundi message ndi kubona, ubona ko bari kumbwira bambwira ko bari kwa advancinga, n'ubundi bari kwegera imbere. Ahangaha rero bakunze ibintare official turi kumwe. Reka wenda nsimbuke ndangirize amakuru kuri ano makuru y'abasirikari ba FARDC bafunzwe bazira kugurisha ibiryo bya gisirikare. Murabizi yuko ibi ngibi nibyo intare za Sarambwe n'ubundi zagiye zanga igihe kirekire, zivuga ziti aba baginga bameze gutya batazi gufata neza ingabo, ntago twebwe twakomeza gukorana nabo. Ntibazi gufata neza ingabo, ntibazi gutereta abaturage, ntibazi gukora iki. Atabangaba ntago rwose ibi bintu twakomeza gukorana nabo. Inzego z'umutekano zishinzwe kwangiriza umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zateye muri yombi abasirikari 9 ba FARDC bakekwaho kugurisha ibiribwa bigenewe ingabo ziri ku rugamba murasira. Ntago bakekwaho kuko barabikoze. Nejo kuwa 4 ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 niho abo basirikari bafashwe. Abo basirikari barimo abayobozi bakuru b'ingabo, barimo abakomanda b'amarejima 34 14e régiment na 2102 na 1303 izieme bakorera mu turere twa Beni. Aya ni amarejima muri Beni, Butembo na Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu buyobozi bwa gisirikare agaragaza ko abasirikari bashinjwa kugurisha ibiribwa birimo imifuka 250 y'ifu y'ubugari, imifuka 80 y'umuceri, imifuka 5 y'amata.
abasirikari barimo abasirikari bakuru 5 n'abandi 4 bo hasi barashinjwa kurenga ku mategeko n'amabwiriza agenga igisirikare. Ariko se ko mwabafunga bose mugahera kuri chef d'état major. Umuyobozi wa operation Sokola ya mbere Grand Nord, General Joseph Mugisa, yategetse ko bajyanwa ku rwego rwa zone. Ariko nabonye ko n'uwo gusimbura Masunzu nengo manze kugera iriya za Gisangani zone de